Ilitum kaduk kawisi tame YouTube along pen tangka long po bangke chini lo. Bon sitame nalitum chini ma Facebook along pen sitame ilitum tangka long. Tangke koson ko pike claim pen si Facebook along pen ilitum tangka ke long po. Facebook along pen tangka ka chepalong jia phan Facebook page chikhuli vek nang jima. Lahai hui alam pen ang tum kamasa je pas sungar nang nelo. Pini nang tum phan labang so video pen nang than na paklar dak po. Athe ne phan inut bangani tum nang karju nang li Facebook long video ke upload ke Facebook page le kachi khuli kali bopu lasi ne pudun lo jong si Facebook pen tangka chepalong ji prutang te Facebook page chi khuli teng ai tanang ne Facebook along pen tangka ka chepalong nunja phan prutang te joy pic itum Facebook a page chi khuli teng ai tanang ne nang ni non ki use voy a Facebook profile at machi tamin tum a page converted me ahok lo Facebook along ke Facebook profile la pen Facebook page la pu sonni amendo non ilitum nang li nili photo ka che post mate Facebook long photo ka che post hala bang so phan ke Facebook profile polo pen komat ne a YouTuber sa tum Facebook long video ke upload hala bang so adem phan si Facebook page polo la si ilitum kadu ka vesi tame chini lo itum Facebook page pen itum tangka long jong si itum Facebook pen tangka chepalong vek ji plutang itum Facebook page ka chi khuli nang ji akenang sort na jong se ilitum Facebook pen posa chepalong dunji plutang itum Facebook page chikhuli vek nang ji pupe labang sono nang li ke use voy a Facebook profile ma jita minang itum page converted me lasi bangso Facebook profile aphan ko son si Facebook page ke converted nang ji ma nili lapun thon paklang po nang tom nang methang a Facebook chingpunon lapen lapu ra na thu nang profile namate nang photo je tag long ji ladak ber ignon lapen la ber si ladak ang bong sitem long 3 dots doi ladak ber lote ang parken ang tum aber si scroll on ladak turn on to professional mode pudai labang so on that lo plotang tenan tum a Facebook profile abang ke Facebook page che mandat po ni Facebook profile abang ke Facebook page ke convert tang lo pinang aposinon dak digital creator pu nang klang rong lo tenang nang le tum nang le ning hang aling ju tame ladak digital creator pola ke ajar le actor tame athletes tame singer bus tame nang tum nang le ning hang aling ju tame ladak chibi me ladak abang ke digital creator pu vek le kachi bi vek nang ji pu kali mentum kita nang ning hang upload tang te lun kilon a video si ki post din ning hang putang ladak singer pu tame banang li ke kat video le jong si ki post ning hang putang te athletes pu tame man nang ning hang aling tame ladak pi me an paran ma ke itum ko son si Facebook profile pen Facebook page ke convert nang ji ma bang ke itum chini alo non abang ke ilitum tangka ka chi palong ji aphan prote ko pi a sonang lang mate monetization aphan ko pi ang deng nang lang monetization aphan protang te itum YouTube long bang pulote 1000 subscriber lapen 4000 watch hour mate nona bang ke ko akimia aruzan klang to elo 10 million short views 4000 watch hour lapen 10000 short views le dulu protang te YouTube long bang ke monetize long lo bon sitame Facebook along bang ke lapu kali YouTube long 1000 subscriber alar Facebook along bangke subscriber aral bangke followers pulasi Facebook along plotang te 10000 followers dunangji sitame nili esonalam nang pa clear dakpo jongsi nang komane phan friend request ke send lo plotang te bahala so nang umar phan si friend request ke send ma hala bangso amun dilong si Facebook profile upon Facebook page ka convert tang plotang te direct nang bangka la phan follow dun fit po nang phan le bang command ne amun dile friend request nang send system hala so minute ke nang followers lo la si Facebook long ke followers ke long joy pic tang te Facebook long monetization phan 10000 followers dolute chokloma chok selang aro eson hormunang na dakta watch time nang ji dak bang ke hours kali ladak Facebook long bang ke hours kali lak dak ke a minute si ke nang ji 6 lakh minute lap ana minute le jong si 60 days aprang mate 60 days ang bong pleng lu prutang te nang Facebook page bang monetize long po la si lang dam pamilu prutang te 10000 hours chemandel bons tame YouTube pen bang bar dam lu pote daksi ake commission do athema YouTube long bang ke 1000 subscriber la pen 4000 watch hour nang ji bons tame Facebook long pe 10000 followers pen 10000 watch hour de asia tum kadu kavita Facebook ot chodinoi professional dashboard che onra video ke upload pang cheng tangka chepalong dun habang asu chu ong lo karbing long mata Facebook profile monetize dun ngitum kadu kavita nila bol ibom lo